zapravo vlada uvjerenje da su skandinavske zemlje abnormalno skupe, da možda i nije moguće, da je teško zapravo financirati život tamo. Pa evo studenti, tu su roditelji, tu su drugi učenici, možete li reći kakav je bio vaš financijski plan, jeste li radili prije odlaska, koliko su vam roditelji u tom financijskom aspektu pomogli, radite li u studiju, jesi li ti radio u studiju i kako je to sve išlo? Pa znači za početak škola posebno preporučuje da studenti uzmu dosta novaca za otprilike 6 mjeseci. To je bilo oko možda 30.000 kuna jer je oko 10.000 od toga samo za depozit za stan. A sad onda poslije ovisi koliko ti trošiš sam i kako se rasporediš svoje resurse. Škola isto preporuča, kako se ja s tim u potpunosti slažem, je da se prvih 2-3 mjeseca samo opustite, uživate u studenskom životu, napravite čim više konekcija s drugim ljudima, upoznate druge ljude, upoznate grad i sve tako, a onda isto i među vremenu kad dobijete sve dokumente počnete raditi. Kad počneš raditi, otprilike ako radiš 12 sati tjedno ili 42 sata mjesečno, imaš pravo na stipendiju koja je otprilike 6.000 kuna. Plus je na to još onda koliko plaću imaš, mislim da je maksimalno se smije zaraditi 12.000 kuna, tako da nakon poreza, nakon kad platiš porez sa stipendijom ga dobiš nazad, tako da se jako lagodno živi u Danskoj ko student. Dobro, i taj iznos je dovoljan zapravo da se sam financiraš. Ovisi sad isto i o kakvom stanu, stanovi su od 2.000 pa do 8.000. Dobro. Klaudija, kako je bilo tvoje iskustvo? Jesu roditelji slali možda nešto? Pa za početak da bi reći da standard je puno viši u Danskoj svakako, ako ne i duplo viši nego u Hrvatskoj. Ne znam, naravno, ako to zapravo sve ovisi o vašim apetitima, ako, ne znam, odlučite se ići svaki dan na kave, ko što ste tu u Hrvatskoj znali, otići sa prijateljima na kavu, uvjeravam vas da nećete dobro proći, jer tamo kave nisu po 10 kuna, ne 15 kuna, nego su po 50 kuna. Ne znam, ako hoćete ne preporučaju se restorani, znači ići svakodnevno u restorane, jesti jer platit ćete za večeru od 500, 600, 800 kuna, naravno ovisno. Šta bih voljela isto reći, da, primijetila sam da supermarketi, znači preporučam da se sami doma sve pripremate, kuhate, bar sam ja tako radila. Supermarketi znači su po cijenama su vrlo slični Hrvatskoj. Nađete znači čak i kvalitetnu hranu iz ovog eko uzgoja, jer dosta su eko osvješteni. Naravno, ta hrana je malo skuplja, ali što se tiče ovako nečega, ja nisam primijetila nikakve veće razlike. Znači, pri kupovini namirnica primijetila sam da su mliječni proizvodi malo skuplji, što se tiče jaja, mlijeko i ostalo, ali ovako ostalo, bar, ne znam, nađe se, znači, vrlo povoljne trgovine. Što se tiče javni prijevoz, da, znači oni imaju sistem sve online, možete online kupiti kartu za bus, možete, znači, ima princip mjesečne karte, ja iskreno nisam švercala sam se busom, tako da nisam koristila, kupovala kartu, tako da ne znam. Ja se vozim busom jer mi se ne da biciklirati. Karte su mjesečne 400 kuna, a ako vas ulovi da se švercate onda je oko 100 eura, tako da možda se isplati kupiti kartu. Javni prevoz je odličan jer je sve super povezano, svakih 10 minuta ide bus i možete otprilike doći s jednog kraja grada na drugi za 45 minuta bez problema.